mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot vidéo yi bàyyeekoo fii ci Morolan TV dangay bës fii ñu bind s'abonner boo noppee teg ci cloche bi. Allahu akbar Allahu akbar Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. mbokay julito bise wota be bis feet gaan di jullito no gépp koko daganal te na ñam aramal te na or bise wota be arambe ceyin fi tedde ɗuhu yen baara kunorte bise wota be ni kirki inchallah himne ko ceyin ne na waƴalo aj makkara kun softe bise wota be ɓoy ko dogalte diɗɗina woɗɗe pay makka yikil rek la dala waaj bise wota be dali waaja nek ye ɗeɓnoro daari biti ngana pang yin ɓos paka yin et ni bala fu sañ màkk di bisi yënke biti bise wata be fa wote ku ne càkk naa won subhanallah ku ne càkk naa won alhamdulillah ku ne càkk naa won la ilaha illallah ku ne càkk naa won allahu akbar dini bala na haal yi won fu di unni ini liƴa rek fay la hettoya bi yënke biti ken mine yu ɗi awa teecak yen sabbal ko yen tuuɗirina yen jeggalori bis balanta abqa bis jeggalonto bis dimlonto yen nissobiti it koɓe gerempe diini yen da diine islam koko geremperi koko dooleltere it ɓoy fu ñeewale sañ kopanara faylah yen won caa wala sañ kopanara da pang yen won key faylah soskeñ ɓoy faabide key fulah jamma fu banci jakke fulah fu banci tiit la page yen won adduno la page yen won fara yen ɗuhi sarahe na wono murum korra yen gorgorlo ɗuhiɗo yen ɗuhron iñe hokko wonde alal mi yenna iñe ngebda fellah awara kana ɗuhiɗ yen jambur murum kora nak naho bete bala san juli fu ɗuhiɗo ɓe pulo ceyn fo ni woccera bala san juli fuɗɗuhiɗo naho hokko fu naho daha wa ƴaha bete fay pay juli ni fo anwa min lahra fo accala ɗuhre o ƴaha bete it fo mance lah murum koora dalani ceyni fo nehta bete fo yefora o ay luut o ay maas walla wo hoj walla fo ñamat wa sah kon won orola nesi o dalani ceyni fo bite fu neex bite fu fiwa min yef ƴalna ɗuhron wo ɓela ɗuhiɗ wo ɓaha ɗuhiɗ wo kukoye ɗuhiɗ wo sëriñ ɗuhiɗ wo taalibe ɗuhiɗ wo ɓowƴa geɓɗa tawde ɗuhri muɗum koora
jahabiti koho wayɗi koye gan layɗe afi helis koye gani wana ɗuhron afi no nissen afi murum koor sohno layɗe afi murum koor di ñakki no ɗuhron afi no nissen afi hemne ko ɓoy ɗuhit murum koor ɗon baka takote murum koor nak kidute bite af bu ne ay nissu kilo ana di pep di ceeb walla tuuta walla bësi walla toosuune aw bu ne kilo ana e habbite it fula helis so it mino ɗuhitde helis aw bu ne timer ana walla timer asaba ib di tem ƴille ha foore wonta nisuni waccane ay yero ɓowe lahoyra tawa henta gorro ɓowe ƴahda ɓowe ngeɓita o lahoy ni wacce o ande sopro meela o ande sopro ɗang yen ken so ɓowe ƴah rek a yero ɓowe ƴah da lahowa ɗahabite fulahte nisaba dabite fulahte añ fulahte reer fulahte cooc yitti ko no met murum koor rek la nise fu nis murum koor e fu molɗo to yonanta fu panga sunna fu molɗo to yonanta fu panga sunna ceyin fe ɗumruyen baara yonanta muhammad sallallahu alayhi wa sallam wonte ceyin fe dal wota beera ɓoyi fu ornawal tono fay baalu fay toyaɓi man ɓoy ayare adduno or ni ɗuhde adduno nen fay toyaɓi man ɗa caak teyeda ha fay baalu bakadi kiile homo yen beera gep fa baalu a bakadi kiile na ac kirkiro kon cal pang ɓe ɗum ceeni fi beera bala ceeni fi korota ɗum fo ornawal pono nonta wonti fayu tuyaɓi comme ɓoy or ayar adduno or ni ɗum ɗuhde adduno fo jeggalu baka kiil ana kon yiɓadanawno ɓen ceyin a teblo ceyin o caak ceyin fo bo acca na teblori daari ceyin fi barahala fo orna e waal mbaɗa teblo par ce que iñi ane aje cako tuyaɓay lool dawat teblo haneel a ɓen haneel ceyin fo nak ɗi hanli ngeɓide om aya kiil ni kiil ƴate acca fo teblori di ceyin fi barahala fo orna e waal fo teblotiri ɗi ɓe ɗumor beere nak bala ceyin fe dal beere ɗum fo ornawal pono yonta won fay yingeɓide ay cako ni hokos amin ko ko tahiɗi yen jaamoyo he gep baali yen hello yo ñakay bete na laata ɓoyoynge bete na ayo wara wa jerute way wo ayota ngir biti ɗe fa njiriñ mi bisa ɓoƴa ha amin ko nis jerre hom fanne wara gep toftol na wer ɓoyo koldo yen na gep ni sayta bar sakhara amin ko yeremo jeggalo ɓe ko aljanna جعلنا الله من الذين يصومون الشهر وآتون زكاة الفطر كما أوجبها الله تعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الشيخ الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله المكي خادم المخدوم محمد بن عبد الله المكي وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمة الشهادة عاملين بها وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. jërëjëf ɗembi ko feero wona ninje wona heddi litta tami siglutori wawi mi yakata bidi o kelwotori
ɗi mbi ko fayro ɗi mbiyen tewat wati ɓe kirki te def tamit ku ci nekk talli ku ci nekk faana wax keleng ko min ɗi mbi ko pang yiba fa amin amin jërëjëf Morolan TV, la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.